Mweri yo kenda kana tariki mweri yo kenda mwakene yo ngirele mirongo ele na yelle na leru nende ria gambari yege kiturano ke mutungere wande gurori etere to nyantuko yele ne a court nene ande ne antukura Kenya ni Supreme Court na ile geta na mbere na geta na mbere kinyantuko yaro na itere kana dene antuko inkai ni antuko ya Jumatatu court nende akedira ikiona kanyaka kugito gambi boyo koni brabe direti baide redikaira na nende amayangia maingi ya dire tukudurana ira woro Weru indi mbere yara tu creatorito kinda to chietu igambare kidurano kyo rais gotonya ntuko yele ruarinde ni Supreme Court agambida ni mugwanja bakirigero kugita ugambi bontu kwa Jumatatu akariba daraka kurianga bananjuke kurikia waki bokeni ke michezo Kenya nguni kirane ndikiri ntere cha marimanti Nabo karibati ya kurianga bana kawira mwangaza kurikiria mirandi ya dirikari reti na nyuma ya dirikari winge na yombunge ya idhato ya kaunti ya Meru kwa mberi ya Ruaore siasa cheo speaker wa mbunge ya Meru podirete wakiambira iria Mwana yoto madidi ya Weru ni Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA Nteto chero da yamo ikambiriria da ichichungwa akari badaraka ne niba kurianga bana mudo minjoke kubatonde kirakeni kemichezo Kenya nguni taburani ndike bangiri bariwa keni kedirete kedore rombecha inde kagitene karo rwakeni ke karo kuwana nyankino ke kudirane nde kyoma bru nakaitene ko yudi bakuda bakiromba dirikare account kugitampo kuri keni kenda bona ginto kananto chedera michezo na kinyokure biyo byomo niketo Nteto Paul wakabidi na Nteto hii Kanyangumi kirakirikite wakwa na nkoroki gitumirite mbeca ciangatiga kuma kiri thirikari akaunti ya Thaa nithi ngene keno akerie nugire gikawa gena nyaki green gogeva green lakini munde wana karugwaro na kamba mpuku nara ne na green kinyanga gogene ke malimanti tafadhali itu aba ngure aroye njo o ande nyaki kaire nondo nyaki ni omire na nyaki no wandire at standard kulingana era watwelaga na tuikuona nyaki no tayari bora twela numete banya mura bwa Israel nyaki no tafadhali tera yongwa ethigura nyaki yongwa tayari kirovia na vyeni vya vinge ken karito tiwe to kumenya tu wo lakini ukayo to explain na tu rena tarethiete na gukinyie munde kiratureketie na kuona regrettably ne fence just a fence ruego na kugananiria kiwanja wana kiwanja kyo ngwa giticiethekera nontu measurement tikogana gitidi mitopo ya baba ruthire kethiri by design bakiringithanagia na bieni bira bingi bia kitu ikaunti ya Thaa nithi akaria baba Thaa bakionekanie kurega kuganirwa kianjeria kia marimanti nende turi imuthetu ituko gutie nyaki na nyaki ne umire nuntuba kwagia roji na nkiririkana mono kwi machini ciaguragwa gwa yathuke kagurwa ingi karetwa kaneno itwa podium utie mwakire toyo eno ti nyomba ya kawaire terraced no kwewe bati wakwa yena steps nkorigara orakaga kana design yena engineer kana na tometo kuruthogu onto bravo temete akaribanteri no bare magukuria biago biao beto gukinyagu bendere aga kwithira batena bantu guchethera kana kunogokera rimwe na rimwe wanakinya kuinga wa watweka accessibility is a dream utiomba kuthongira na ino inkuria ngabana njuki na tugananie no ntumbo to map ikuga muntu ari nduguru eti akinyiro ari iguru na inkuthugania nio imo mantu mara bararagiria ria baromba ku kiandika kirete kinya million over 200 million kinya munde turi ukona mantu mama ruthetwa muthomo njoki wana wowo no agiri ko wina kiao Thaa ni akwegirwe kiao ya gutokera round 2 na batone taburo tetanda iguru ya keni yeki tafadhali ndagweta boro tetagwa njwe ndeti akwa wina ngo gakaire
menya wenda tharake gona taka minika taka umithwire woje urekirie kieni eki na wewe kirero kinene kia mbe umbithi banterino na muno ine twingirite chances nyingi muno kieni giki kiwete youth muno kiawete youth muno lakini thaino kaithe kinya baba achethaga bila bia formetwe thaino bimbite kuthwa bikiaragana kabisa nuntu bitina support nuntu anako kuna mtora wa twigika utina chance na twa ina skuru bweninya muno kiona kinya mwarimu principal bagetegeria bwithura bukichetha na arora nuntu thaino now that kuma MC wa ukabere wa Marimanti Paul Mabonjike kuri akuru baba ina kieni giki keke nyangumi mbere mano ajira wabanenkera siringi kana nonto ngiriga na rimo nonto bokora matinko na babero kathimbere ko ba compensate mwanga kieni gituke public bamwende miaka ne thiete kuthira na akuru ba kuru kaba kare bakwa kinya ikenero na kanthi guru mare ameoyo yetere to kureguru de abaga kuwa bathie kenero bakare na ikenero gutirija gubije iso atwirire koguba seria kanyamu kao banenkere buru the agreement kieni gituke ga public akuru baba one kanyamu kao kieni gituke ga public uyo thondeke kieni antu baku bakenere gwira yaku na kendo kawa kiripotera Weru TV kuma kieni Kenya ngumi Bito wa Paul ugwa kabithe nangino kuna atinende atungirana na kinyaka ribantere chetiani bakuri dirikare angabana kaira mwangaza kurikire mirandi Imwe dirikare ndiruera nende dirite tiawe tireketi akariba bariwa Imwe mirandi eni akigunige kinene kirabonde bakromba idire kirikira kwa bariwa nyuma yangabana kireto gotonya mwakene ngirele 17 mirandi emingira yambere tuningabana ambere Peter Munya nedirite ikiro kairo ontobora kinyabwe dirite nende bokenya ngakembecha chedirikare uderi Kelvin Kimathi na kulikithia untobo. Okay. Nyuma ya Kawira Mwangaza kunyuithia mumana utuika ngavana wa bathatu wa kaunti ya Meru akariba mweba wandi ya nkomweshwa ni bunge ya Kiatigania West iba murite buruna itiyo kinene kuthiatira mirandi mwanya thirikari nthiru wa dini oije mirandi ira yambirwe ne kwa kaita mirandi ngenda kwira mama kaunti arikane thoko cietu ya Kimachia Ncheru na kaene aturikane muno nkuruki atwikire thoko yetu Thaa na kwina gitangi gekirwo au ikare thiorera ariku gitona roje mwanka thai batu thokone tutiona roje ro kuthamba kinya njara kwa inkwenda kurikania our mam ona Kawira Mwangaza inkwenda murikania buru na aturikane atwikire kinya kabrosire irekirwo ome na aturikane no round ya ratonyere eja atwikire kinya thokone ndene na akorirwa muno Thaa na inyanjira momponi buru kethwa mama county no ombe ku mithingata inyayo ibaturikane twikirwa kinya yora barabara bandipute kabana ba bachoka bathura antu ba revenue no babaitete kwa kuichia control dio grambi mara mjirene ende batako menya mara mwimbi be batwekere mutolo yori mbambi yona lugembo na matoma na tola jirene jwa mekubwa lo maramu muntu arete na kya revenue na no awijambi awijangwe boka boloi iyo barabara ene otejio waya chukuru jongo nao irasi bila munyatire tayaka ngabya isindri kwechito ona kuirasi bitore nyoruare na no barari ngwene myaka taro kaba idangwere ko mkuluki batitite kuolota bonene antu bare bange bambiriti ukumela thirikari ya Kawira amathwani yo ya kwiguna baibongwa nkuluki ya utethia mwingi maturene ibae Kawira Mwangaza nafasi ya kuritira antu ba Merungwe kuringana manifesto yo ira twichi na thitie manifesto enjega muno na twichi Kawira Mwangaza no akaritangwe nkuluki ya King'ang'i kirari ngwe kyo kuruma antu mauru nyaba etotarwe ibarirwe ko tutina imani na ba King'ang'i bete bonde tiga nkale motu ya King'ang'i atiero ankomo lakini tukama yabo tukandiru ne baungu gwe bajumura baungu kanola gwe bajumura mama county baungu ya kwatura bonda baunanga mekwa muno mama kayo kanya ne itare akite ngwe bari bayenyangirie reo no ntubare kuritira ntungwe buka kuritira ntungwe lazima ba ujogia mbige tene ende bware kuritira ngwe watu ka baungu chenu bukurita hata una mwaka pathore baba atekura akaishi nashukuru sana nasema asante kwa Mungu mama county aendeleze Meru nafanyia watu wa Meru kazi na bunge bwa muthieba kuja gavana Kawira na itiyo kinene muno turare na deputy governor na thai tutina deputy governor na mheshimiwa mama county governor atwaibisha tukaja timu kareti ko tweka twarwire twaro na bus tukebarita
utuike andu tibi twatiwa bio itukuromba anenkere karethi ministry no imwe CC no imwe tigane west at least kana komo kenda tutikaura tukira twaritire twamuritire twona mbi. Kiripotera Weru TV kuma Tigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Nangino kunetene ne vakendi ni ya Kenya ne baureti ya Kenya kumarira na wetere tuare koti nene regambare kidurano rarithirite rigita anambere bari wabaina wete kyo gambithania bane nde bakagite gambare na njira ira batikwithira ninde bakenda ya rutere kinyaruriko bari wagambithania ba kinya bakaya kugite gambare obura kutibatire bomba kwithira bakireta kinya ondwande ni andugura Kenya bakiwa ninde ritwa njira ya omakinya Kenya bakongela wete kyo kirwanyi roro gambithania jinsi vile wataweza kusaidia wananchi ili maisha yao iendelee kuhimalika. Tunaomba ya kwamba hata wakati tunaongojea uamuzi wa Supreme Court, ile koti ya juu, ya kwamba wananchi tutaendelea kudumisha amani. Vijana wetu wasikubali wakati wowote kuhusishwa katika mambo ya ghasia, mambo ya kuleta shida, mambo ya vita, wasikubali kamwe. Basi tunaomba ya kwamba Kenya itaweza kusonga mbele tukiendelea kudumisha amani. Kwa hivyo hata wakati uamuzi utafanywa, tunaomba ya kwamba wananchi wote tuendelee kutuliza amani ili tuone nchi yetu ikisonga mbele. God brings his glory out. God brings his but there comes a point where you Nagino kuna timukuru wa miaka 70 ntureni ya ndonyo wandini ya kibirichia nenje tekidi mwakiaruwe na njara irenjira nende ya kuchira kari ruwero kunyona kinyakwanda bakietariye nende kudirite kuna dhina yuke timukuru kaita kameri elego kinyela ruwe untubura nende buidirite buikena kiana kinyakuweria bunene akari bantereuni arabe dirite kana mukuru wa dirite aitarakia kiki atumira menya kwina ruwe ntereuni mutiyo kyura utedera kyoma kinyakaita kadano monikito Nteto kumantere umwera kirigia na Nteto kuringana na thina ya wagi bwa ruji gapara o mwana wagi bwa gintu ya kwanda miunde ne ire itite na mbere kurumira bangi bakari gisono ke buri mukuru umwe wa miaka 70 na dito Jeremiah Nkanata kumantora ya ndunyu bari ko iwandi ne keberese gisono ke buri na tiyete bayingi bari gari nyuma yawe gutumira njara siawe na kunje kithima ke ruji ya Jeremiah ya gutethera kuthiria thina iyi kuringana na Jeremiah ora wenjete kithima kiu kwa igitara meri ere nandi aruga mote jora jore mundeno jwawe na jora jotoma kinya thanone ni juju atumira menya nto kwena roje ndeguru na kwambiria rugendo rwa uswantaira ya kunyontora akari kando ne kwena thine roje sina sana na ndona woni kuringana nangi dakara ndona marinya ya kinjwa ya ndoje na kona jamuine tukaiwa contract tukesa kwinja na ndejere guntu kuinda tegere ndona area no imeruji tumire sanjara ndisangi machembe kibui na isikobya kulisa uni mpeje zoro mediere na arwa na twina fisi force uni ndande saka muzijoro yingejuraja na nyane joro waja na musigoro waere ngiri ndo kwa ngiri na kulinga ina umebo Rwanda nara weza basiro naro ziba byumana yange misinge to ameko kami gumone nande narombete atongere mwanya bathirikari nene omona thirikari akaunti ya Meru gutonyera na kumuthetherera gutigere na kinya kumuthetherera na machine cia kurita ruji ruu nikenda akari ntura ewire ni Rwanda bakagunekana gucokera uri mbora butirarite ka thirikari agutigerie je turo ruji ruu rwa urutigerie intigero rwakwa rungi yukikiria antu bakanywe burete anene ya bakawira burete abo ya bamarogosho yabo guswa mwirigi na banindikire mpi na bakawira mama county gavana bakaduri morungi now beje tuturo rujuru ni miariera na yego atimbaru ni atori bantura eu bagikujira kiama kiu nturene na wiru bobo bunene bwarua mono bakanyontorwa ndenge omba kuwa mukuru na thuganirie bwaga roje roro kauma rotebinya ntukimbethi ona kinya bau bangi kwa ni thugani urirega na tebi na mbere nitonaja kwikyaga akathithio go indamukaga ira mono indi thaimbonete kuwa kuthithia
nontu aria kinyitie itukwona gitaruji na iruji rumba gwita ngugi ingwitikia thirikari ya muthikiro gwa kuga ikombo mutetheria gutigi kinya aturi bantu ria batetheka nontu rujitirwa muntu umwe tuye majini wai ni ageretie muno na nkolomba thirikari mutethia na inya muno nontu tagwakwa na nyuma na ujuru rukeja kweja uturika kuoneka ujuru ruingi kinya ni ngwanda kenera ujuru nontu rugantethia okuwa nturu ria tukana jona ni rujo rwa safa kana rwa buri asata lolo gwitwa rwa buri rwika rukiura rwa safa na runire rwa mbesa lakini mukuluju ni athuganirie enje ruji na ruji ruru nontu ni ambilia kwenja ruji ndamwira nturu jirumba kuoneka au taiga ntukwa mwisho le ejire gwakwa na ejire na ruji na mutungi ki reportera Weru TV kuma ntore andunyu wandi na kiberesia gisioneke buri mbeta mawira kerigia ngino kunete akoro banjuri ncheke ya marai batumite kanukia kibarane ndi bedirite bakiuna na kuye into bekiontoire nyumbene ya the Cultural Center kurbane ndi bari wakidira amba baba tedira bagichi mwakia na guchokia into bine ndi bakabayukiria itagari abari bobongo bakiwe into bine ndi byo gunibunene kira kari kenda kome amount yontoire kinyabo mudarakanithi Martin Mugambi kato echio Babuna kuruba kanjo ya njuri nchege kuma mbari cia methero kirigi chigo mbunge kia Mara bamakite na nkinya bari na muthuro nontu bwantu barabata kumenyekana baithukire gituo gya ontwire kia nithi na kuija into bya gintwire kathumba Methero Tourism and Cultural Center irere nithi akwina ndarasa bala tio twina kiriro na kwithikira nontu into ira yumbite kwiwa ndene ya nyomba ino jietu katiano yakwa yageto papa siri ndikendele ta mauntwele wetu Metheru ni kwe into nyingi muno nembie nta ile kana twana niji yetu into nyingi wogu nije tukua ichokwe endo na magara uchoke mathina mambo kuthamana nengere kule megutayaria nitukwenda maleta mirango maire Jafet Njagiura no mukareri igite wa kanjo ya njuri nchege kuma mbari cia Metheru auritie anangi barabarutire wire no guchokia into bionthe bira baijire mbere batia batwire twere kinjuri njuri untu tukakondem tukatiri mana gituoge kenene ya njuri kura nchero kuma tonyere mpaka thoci no ba kondem muntu na batoma kunenganira nkulukia media thandato ntuwe akiona gawega ubonde be okite into yu baichoke na mpoe mono njuri one yocha atua yao makegwo thuku mono kana makona thina Marangu mugonwe uranwe mukarerigite na nkinya mutongoria wa gituo giki gia untwire augite amba babu bakuthungira baombire kuija into kathumba irio ndwara chagite ne nyungu chagite ne ngochi chagite ne inyuge bira binaga na nto tene mathitho biempe bya uki na nkinya barakura mirango na nkinya ndigicha chagikaro giki euno ntotiga twena kumaka tuka tukwinethira mirango inana yonde ya nyombe no yetu ni mikure na into nyingi muno jiathira twaigite nuntu twaigite into nkurukia 300 nitwakitie kiona nguta iju ja miguta na mbi nitwethiranitie kuringana na Marangu akiongera barienda gituo giki gia untwire kuthondekwa bojeru thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi tongoretwe ingavana Muthomi Njuki kwandikirwa akaria bangi bajeru baraba kuriwa nyuma ya barabatare agwa bagutiga wira nontu bakwaga mbecha tumikire into yu jonde ina bakabinga na wachimani bakandikwa baraba kuriwa nontu ta baba amba kwetha baranogerwa nontu tukwona kuma magutiga kuribwa kamushara mbuga mambo kwetha babanogerwa ikitumia amba bale ukire kanya kau mona niwega baie into yu Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi na nikumira kinde tu Martin Mugambi tuketha tukiona akanya kakunoka ndi ugeta kurencho kerete na ndeto ingi kuma enjega kuma ko Brand with Africa. Brand with Africa ni gutetheria ene biashara gukinyira customers bao na kuingia mabataro jao. Aja Brand with Africa ituwezanaga motungata za graphic designs, social media marketing, branding and printing services na ingi inyingi. Aja Brand with Africa
tukagutetheria kumenyithia muingi igurura biashara yaku ukurukira mitaratara ya kinande ya mitandaone kana digital marketing na social media marketing. Kuruki ituthondekaga billboards, social media posters, company profiles, logo designs, flyers, mugs, business cards na ingi inyingi. Kenda gutwariria na gukinyira customers baku turingire thimu gukurukira namba 0701 753 245 kana 0782 628 010. Brand with Africa, where print comes to life. Na kiambiriria Murungu akiomba nthi arauga kugia miti na kuragia, na kairi arauga ni kugia miuro na kuragia. Arachoka aranyagia nthari miu ati nangoga kuma kirimara monka iremene bya nyambene. Wingi bona buburetani na ngugia kubumenyera iria gaito ioni na ugwe. Kiuria ni atiri riria karumbeta gakaringwa bire bikiorano uria wamenyerere kigaire ukauga wathithiria atia. Gikundi gya Save Our Rivers Initiative batongeretwe ni Mwini Kamano Nteto Mwari bagwatanite na Weru TV, Weru FM na Meru FM ni bagukugwata ugeni Jumamosi iji ntariki 3 gitetemene gya Mporoko Igembe Central kuhanda miti tucokaniria utonga nontu uria utireketie kurima ari na muro anjarene kwou ugiekajwa kunthe tucokaniria roji merene. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ethimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Lubano ntubogedere tena mbere kwatana na unike Nteto chiedo tuchokerani ati ne ndia bisa warwanyirwa ndikeri muthonyeru ari nidirete akirita ukoyeboke kotini ya chuka na aria mukari omwanteri chamarane ndia direte akirita ngawana kwatikana na mbao chia mite ya ontwire ire kurekana kwito mwithone ywa kirimara muthoganiru ari kana nende kwatikana na mbao igatigatine kamwaka muthiru ire china ogoribwa chiringi ngirimana ya ilena ni nyuma ya thirikari kwinga witangi bomite ya mitho. Samuel Gaishima katho echio. Okoje Bokopro John Kwaliamba orana afisa wa CID getuon kiaborichi ya chogoria ibomwebo maokoje mamuthiakire igambari konia Gilbert Mutembei kuwatikana na mbao ireiwetika chumete muthitoni wa kirima Kirinyaga. Mutembei aikirwo mpeni njuma ya tariki 2 mweri wa mugwanja mwanka muthiru ari na mbao 35 cia muti wa muthaiti na mbao 8 cia muthengera cionthe cia uguri bwa chiringi 200 ira cia bakagirwo lorini namba KBS 993 wae. Mutembei akiuga ati athiite guciendia Nairobi. Kuringana na Kwaliamba bakugwata Mutembei abairire ati ari na barua ya kumwitigiria watura mbao muthitoni ira abairire akibapayo bakinya gituoni kia borichi ga chogoria aramona ogu mwanka imunthe ataonanitie barua enu. Sasa tukaruhusu mbao zote wakaweka kwa gari na tukaandamana na yeye kusema ataletewa barua huko Chokora Police Station. Sorry, mkakubalisha? Tukakubali hizo mbao zote zikawekwa kwa gari. Yes.
Sasa mwenye mbao na driver na taniboi tukaenda wote Chugore police station. Pamoja na lori ama? Pamoja na hiyo lori mheshimiwa. Ni mlikuwa na gari ama mlikuwa na gari yetu ya kazi. Lakini tuliandamana na lori yake. Waliambana onanitie mbicha cha mbao inu amwe na lori era cha bakagirwa hata ukoje. Mheshimiwa iliweza kupigwa picha 6. Pili ilipigwa kama imefunguliwa upande wa nyuma. Onyesha ile mizigo ilikuwa ndani ya hiyo gari mheshimiwa. Huyu mwenye alikuwa anasema anaitwa mwenye mbao. Anaitwa Gilbert. Tunamwona kwa chini ya? Ako hapa mheshimiwa. Ako wapi? Ako hapa huyo mheshimiwa. Ndio ulikuwa nani ile siku? Ndio mheshimiwa. Nwe Mutembei na petwe kanya kwithetera gukurukira kuria afisa ujo biuria. Kamatia palikuwa na watu wangapi? Watu walikuwa wengi, iko wale walikuwa naweka wakipaki hizo mbao kwa gari. Na viko wana kijiji hapo. Kuna mtu mwingine alipitishia hiyo mbao ni yangu ama ni huyo tu ndio? Sasa driver na suwedu lita driver na taniboi. Sasa huko tangaza kwa kijiji ati napeleka mbao Nairobi kujeni muone. Indi igambariri kawetwo tariki 15 mweri wa Disemba mwaka uju. Kiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka mbita wa Samuel Gaishma. Nobo biachara bathoko ya kama chegente sodimenti baugite bachokera kuri ogoti bathoko kidara bakathondekera thoko barito manini ntumiri kiringa bana kayira mwangaza bayo muromba ko bathondekera thoko eba kyuga nende batiri baritaira ngwero kone yabira thoko tukumenya kwa ni mutugi kare thirikari ire kurukite greito kaba yambiriria gutwira beto makagia beto ira bakainga thoko na twiro twaregere kuri ogoti mwanka kwa berua meanke ere thirite gwatuika ogoti thirikari uthuranagia kamachege ya kaunti huku ithirite ukario thoko ni akamachege riri wandini ya bogeta east iriri na ukuruba meanke 10 kuma ya rugurirwe iri ijiri kunene na wendia ba marigwa ja kaunti ya Meru na meanke kurukite ukanyumene thoko iji ya biashara ni baregere kuri ogoti kiri thirikari ya kaunti ya Meru kuma na thoko ukuthukanga na muthenya jonarwa tukiaraniria na biashara ni barombete ngabana wa Thaa Kawira Mwangaza uraithirie thoko iji kiri wathani bwawira bagwetete mathina kathumba ugatega aja nukuona itiria kirio koitu kuromba ngabana na giteo gikinene utugitire thoko iji no twimbire nikenda ba mami betu batwa kwendagia irio batikaure imbura rira gukura kingi mpomba kuromba kwina njira kurukirite thiurukite kama sege rira kwina ngari nyingi kama sege aja tukurukira sarenje kuthwa kwina musongamano jwa magari ndera kuitu kuromba njira iwe kandurwe nikenda ngari igakara parking nao na nikenda thoko yetu ikethwa tutina kuingana njirene kwina gitaki kiri aja gatigati thoko aja ikyo gitumurika ira tugwikira marigo nikeorire kwa gitagira kibarugo na ara bati turi antu bakubokera giti tutethagia tukuromba gikiro kiu gigatigati au kiankane nontu ikiorie kinya thoko utuko twikaira na mundu jo munene kinya ugoka kurumiru injoka nao thoko eje yetu iri na thina emwe thina ere ro kuma thoko eje ra rugoro meanke u ithirite uthiria meanke 10 Thaa iji thoko eje itekirwo ruje na guti utheru iri nontu kiambiriria gia kuthera iruji na thoko etu turenda utheru jana marigo jathi na rwo twatinda thokone rujo gukagerwa buruki imya kionthe bwaja bonge kioro tutikioro kama chege kira utikioro kiri are tutiruje na shindi eu twakirwe shindi eu nontu bwantu ba market ara bomba kwithwa gukiuraga bagachio ambura kana bara bararagia mirigo thokone bakomba kuraria mirigo yao thokone nikenda na waithirwo isacuant na kiria biashara boba ugite baingirwa mendekithia jao batina thina kinya kanini bakambiria kuri ogoti bakiendagiria into biao kiririra ririga twathithirwo mantu jau jonde twathithirwo bioro bibiega na twandikirwo antu bara bakamenyairaga bioro bibiega roje rorwega na thoko yekirwo ndirenenji twetayari gucollaborate na county ya na thirikari ya county turi agesesi ura kubati lakini mantu zetu za bui na tugeka into bia to darune bora bwagirite na totena thina twathithirwe service to expect tukaye kathirikari mwanka 2027 twithirwe turi antu aega thoko ithirwe na
hygiene sawasawa. Kuma kama chege gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Na muthenya yoru ari mwakiri ba rais muthure batongeretwe ni Profesa Kithure Kindiki bambirite ni ndi kugambira uchinde bwa DP Ruto kithurano-ini kia mweri wenana kiri ikaro kieru ari mwakiri babaruto ndi bamenete Raila Odinga na ngwatano ya Azimio bakiuga ati ni kaba kwairia koti na Kenyatta ni kwari na wamba kaitano kau munino mugambithani munene no Philomena Mwilu na ukitie kiuria kimwakiri ba makamishna ba IBC barabaragane na mpumi tia kithurano akiuga nikibethirite nindi bakiumaruka daikene inka imbere ya mpumi tithira chitumira kwa mwilonkorokina uritie kiuria Kindiki mabisa badirikari baringara makamishna baba IBC akiuga ati ninkiama yethirite nindi ikibanganakia. Still on numbers and answering all of us, yours and our issue number 4 and 5, we were told, and I need clarity on this one because it cuts across two main issues, that the turnout, the voter turnout, was affected by the postponed election. Now, this is my concern. On the 9th, we were voting for 6 people, 6 officers. And we actually voted for 6 officers, including in the places where elections were postponed. And we were told that turnout was affected by the postponement. And since you are the central player in this thing, you could pass this to Mahat or anybody else in your team. Did the postponement affect only the vote of the president? And since we are in the habit of taking judicial notice, and since I am in a position to take judicial notice of the fact that elections have since happened in the postponed areas, have the subsequent elections returned a different result as to turnout? Then back to the question of percentages again, in terms of the turnout. I think I asked this question, I asked Mr. Orengo, but now that you may not have another, you may also want to address it. In the arguments that have been presented before us, Mr. Chebukati, the chair, first mentioned a 65.4% turnout. And then he did indicate that that was bound to change as results kept streaming in, especially if you took into consideration the number of those who had voted manually and the numbers that had yet to come in from the elders. Now, it is the petitioner's argument that if there was to be any change at all, then that percentage would have to increase rather than decrease. So I don't know, and how relevant, again, is this turnout to the determination of whether a candidate gathered 50% plus 1 vote? No nikumira unende tukitha tukiona kanya kangieka kuno kaindi nchokerete na Nteto ingi ukethiro gita kuraya. Weru FM rumuri rwa Amero kabeka kari mushi muthikiria
96.4 Rumuri rwa Ameru. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku. Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, miskuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited watengenezaji unga kaunti ya Meru sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Ibona ntuba kutirete na mbere kwatana na unikendero chedo tuchokana ne atinende antu yana 30 ni bedirete bakirigita onende murimo ya timbi na bange mana 5 kudimwa nterecha gembe no donto brabo mbede twenne machine njero ya kudimwa murimo yo redirete ka chibitare mutu ate akiri bisa murunga merogi mantere uche gembe na rumbete nende mwingie guchumiria kudimwa murimo yo no ria urite kinyabarane ende batikanete na yo tiere botumira ndawa Nicholas Chabari kato echio. 2021 itombete kwethira twina asie 500 na 80 banana ba timbi batombete kwa ndawa na kuma kile asie 18 ibombete kuria mwanka baka develop kana baka develop wa ndiara timbi kana drug resistance timbi ikumaanisha mtu auria mwanda wasi kawaida timbi si atila kutangui babu ubonde nkoroki ya 500 ne baraba ithiritwe bagitungatirwa murimo wa timbi chibitare ya Amotwate mwanka amuthiro kinya wethira gutari na machini embega ya kuthima murimo ojo chibitare no athiete na mbere na kwirutaniria gutigira ni kurwa na murimo ojo no ende kimenyeka ate Gembe North ne moya sub county ya Meru county ira chethagirwo china murimo ojo wa timbi uthiete na mbere na kuonekana amono kuririkana ate kuma chibitare eno ekuona machini embega ya kuthima murimo wa timbi anto nkoroki ya 30 ibarigite na kuthimwa na bamwe bao bonekana baina murimo ojo kiri sub counties cietu cia Meru county Gembe North ithara namba ya 3 ithingatirite Imenti South na Gembe South riu Gembe North ikejirau na iwi namba nyingi muno ira ithaira ntu o nyume mieri 3 Gembe North ni thaira kinenkanira aje batigukuruka 500 bau ni aje baba ingi muno baraba kwithira bakionekana bena murimo jo timbi mashini yetu no iwirejira ya x-ray kweya
itombete kuthurwa tukithima over 130 people ndio wa yana na mnango ethatu bara tombete tukithima mwanka thai kumania nayo na kile antu 13 ibombere kwa positive na antu 13 ba kwa kwina boba ite positive no tukakwana ni kimachine directly total la bangi ba ite positive kumagiri iringi kuringana na ndagitari munene cibitari ino twete Ithasi Mutura ariuga ende ibabangabanganĩtie ebora antu bara bakuya cibitari ino baina thina cia kibara bakathia na mbere na kuonwa bari ba mbere kenda kurua na murimo wa TB bwega ukwenda ngoro bantu betu ukakuya cibitari ukiwa so nikatu ina thina kibara ukaita nara kwa asiba kawaida uita kutuma laini nao umaje toke TB clinic direct nikienda upithangirwa haraka asi anto ina thina cia kibara tunaro ba priority